Watukufu wa Komori, assalamu alaikum. Bon, ngarjua kana wandu walala ngasnasihu sha lokatra onda wakati ngarfanya mission quand même maudu jiribitsi habari za Komori msa ondo pia wajojua uangalie. Bon, et madame ni verbamu madame Billy madame izandani des Algeria sur Komori izo makandida wafanya sonti pia ngarijua ukana ima kandida wa trahi wa Komori ima kandida pia watsam Mohamed Abdoukiki Burhan Mwenye Baraka Abdou Soif Dr. Salim rikana tomanyinji rikawalinda wa Komori wensi pia wakana tomanyinji haruma kandida wanu ngarjojo randukana wahisi wa Komori tomaya ilimana na kaujabamu nami fikira hangu ni toera awia hangu ni uziso wa Komori enga mfikiri uje nizo emakandida warifanyia ikatsamba emakandida waritrahi yabo ngabo shatsonga yabo ngabo namna wabidi wafanya watsufanya ikaleo sijabamu tsamba emakandida waritrahi mana wa Komori wakana tomanyinji wahisi wa Komori tomaya wa Komori pia wakawakaza shehiswa haruma makandida wakawalinda wafanya ndongo zinji raha investiture ejafanywa ikaleo ramba ukana makandida waritrahi c'est tout simplement parce que kejaka ubidi wakubali haruma mahadisi ya investiture ifanywa ila erreur nkuu makandida wafanya mana bala waonisa ulemevu waonisa uhara wao yede mana boko sisi wa Komori yababa sisi nderlona solution izo makandida wafanya mana wandu pia warambu wakana makandida ila tside namna wabidi wa procede zendongo leo makandida wakaujua ukana ngarendao haruma nyichaguzi ngwajuwao ukana zinchaguzi zila azalingu jozihiba wakaujua ukana zinchaguzi zila tiza halali shawaja wafanya namna wari convaincu sisi wasaya ratikapta harende rekubali reharende haruma zinchaguzi shaleo ekaleo mwanadamu wakamili fuamba ukana ngowedu haruma bwana ngojua ukana ngojoshindwa shayabo rekaulinda plan wajofanya mana mwanadamu yakabufanya ngo ngebidi wake plan A na plan B donc sisi rekaulinda plan B ya makandida waja kwa jaronisa wahisi za tomaya zenanga mjozamba ro makandida wa hizo wa Komori wa tomaya zila tizo sisi wa Komori rakawalidanizo leo ngarejuzi sawa zabari ndini makandida wanu maona warengwa kandida ya handani yafungwa mwatsuji constitue ma prisonnier mwede mafungwa da nyinao iyo ndio erreur ya handani zabari ndini monao kana warungwa fungwao mwatsuhenda mafungwa da nyonsi pia maonise communauté internationale kana zanonga zivirao nai zabari ndini makaukubali azali yaje mziniseni mana mkaurambua nyonsi pia mkaurambua kana azali hakamharara investiture parce que wakauja wajeni mimi ngafikirukana ule wakati yakaubidi msezise hiyo occasion ule wakati makaubidi mzingare shobaha mzingara wa mazingara madukana kamtsu heda harma mahadisi raha kamtuna maharma mahadisi investiture fanywa ikaubidi madukana investiture ketufanywa na fanywa mahadisi ranzi en l'occurrence yawe kaubidi mbloke investiture ranzi shamkubali ya investiture fanywa ngema mbukana mjemfanya mahadisi misi kaujabano kimanasi Mkomori ni mweshelezizeni enga mweshele yao izo asali yafanya 2016 mana asali woi kabati mbuto juwa ukana kajapa rusitahi miyadi we yahe yemro umenya miyadi yabo izo ya jumfanya nizo izo mana kaubidi mzingare bala msikubali rongo mpaka investiture ifanywa joka ubidi mzingara ligirila ukana kamtsu fanya mahadisi
investiture ke tufanywa radzi nerfanyi mahadisi shamkubali yafanya investiture ngamje budar mahadisi na yabo yeye Assoumani ngujojo ufanya izo yafanya 2016 yafanya gouvernement d'union nationale ya mrengi banvi hanya watie ya mteni hata domwa ya mtoweni ya msekueni yafanya hama izo yafanya 2016 vanu ijokiri mabokana ngamkubali mahadisi shadeka imanada moi yemrobste miadi njokubali mabokana ngamwenda warama mahadisi peu importe investiture ngefanywa sha ekapa rosteri sharia sha ngamjua uheliye ngamjua ukana Azali Assoumani kajaparo ste sharia kajaparo ste miadi donc ule ngamjuziso zabari de makomunika confiance no mono izo yafanya 2016 yule mana boko rikaujaba no sokomori arambokana zanogo mfanya nai sana mfanya nai kabisa parce que emanada moi kajakawbidi mumbe evanna bala kajakawbidi mumbe marge à distance ya 1 cm fadhali kaujamba mwezi yabo hiyo erreur fondamentale ku moifanya yabo mhisizo wa Komori tomaya mana wa Komori pia wakawa mkazane matso wa Komori pia wakawa mlindani nje mmonise izo mfikiriu sha karjaka uziinda ikaizo izo mkauja mfanyili wa Komori sharka ujaba nurmabukana sisi wa Komori ya hatu banvi hatu karjalemewa mana mrukado limwe na mzo hitsoa ngartsaho zi strategie mana ngarumabia mjikao jabando mabukana baisho mfanye erreur sha wa Komori abana baha si wasaya yekomba ngayandisa ubano dabala bahi mzungu le combat ne fait que commencer donc sikawjabano ni parwa Komori ni mwambie nukana nareke makini ritsi hisotomaya ba mono enamna Azali Assoumani yakaujeleza harma investiture wanrupia warambu wa ukana halimewa warambu wa ukana hakamhara sha katujwa fanyeje mono hate diskuri yefanya mono kamungu sante mru ya kana mru ya shindia shangu tsona nziro welejeza yole mena wakubwa Komori kejabidi redécourager ibidi rifanye message de rassemblement rifanye message de solidarité risanye ripare imashababi onsi pia ripare wa Komori onsi pia rikunkonyo nzima ridungiye bwana mana ikare no mlejeza banu yabo rimba izo yakatsa yedi mana leo wa Komori na kauchabanu nje ni towe fikira hangu ni mweleze ni wa Komori baisho ema kandida wafanya zila ngarukubali ukana ema kandida wapua maha sha kejabidi rilemewe mana mgazi chamba ukana mru kadolemewa na mzohiswa ili mana boko ngebidi wa Komori hotukufu wanyu rikontinye ila determination hatu mana miso doje jeza tena ngarujua ukana ema kandida wafanya nai mana kejabidi wakubali mahadisi no investiture fanyiwa yabo ngabo forte chances inji ukana azali ngujojua ya waturne amburik ngujojua ya wahadae ngujojua yafanye kama 2016 ili mana bukubwa Komori na bakana ema kandida wafanya erreur nku yababaha la balle est à notre camp et si wa Komori ngamfikiri urifanye et si wa Komori ema shababi ngampropose umhindri yenga ripropose umhindri engari ransiu Assoumani yarwarie yabirende mana ekasisi mashababi rikansi hedinu uridaza rimbulia yabo rimba ishakatsa ide mana boko kejabidi wa Komori ridécourager mana ngarujokana ekari décourager yabo rimba ishakatsa tena ngani moshedo zoni ukana mgazjaba ukana mru kadolemewa na mzohiswa gabo baadhi ya hatu wamba ukana ngarendao rifanya nai urendai harma za election yabo ngarjumu shehezani ekari jawu harma upande wa sharia haini namna rajokari ifanya shakabati sharia sharuhusu eka eto de participation ya hevuti baisho wakabande wanruwa ili hawararu wende harma za nyichaguzi baisho wa voti wa 2% shayabo wa jangale 2% ila wa valide ze voti donc amontonelezo wa Komori
rikubaliane ukana karna ujua peu importe heni namna resulta ya bira heni namna zevoti za bira karna ujua rambe ukana ngari wanao na demokrasi rabe karsole harma voti iyo kena ukiri demokrasi tsile hedio walanga na mashali zoni harma sharia ikabala karja karahenda harma zevoti hata shana rikubali ukana kwa Komori azali hajojua ubeha makandida wahe hajojua ubeha uliba makandida wahe wende harma zevoti wala baishwa sisi karja karenda hata shaikaba kabende waili yabo wangu wajujo konti harmondo wala pana kabati sharia shahanule voti ekai de participation ngyo nchashi baishwa ito de participation ngyo 1% shekai 1% ila owenji ndo voti yabo karna ujua yabo ze voti zoka zijohanilewa donc yode manamba ukana yabo ekakarja karahenda nyomba ukana rifanya na ibo rahenda sha hata baishwa karja karahenda yabo rim favoriser largement ngamonongona kazana shizo Komori imana sisirlo imana rlo vanu hata baha walu mvurano kana azali ha hunru azali ka jahunra azali investiture ngejo fanywa kena ka fanywa ima kandida wakubali kwa jakubali shandabo rakubali rahenda harma zevoti suala ngamazoni musono ba Komori yaika karchakara darma zevoti erjo singani ya hindi erjo kana hindi rambenga singani yao demana bakuba Komori ngebidiu haini mru ya jeleze selo ne akili yahe haini mru ngebidiu ya rezone selo ne sharia ngamridinde jeze sana harma sharia kabati sharia kabati article ya uonisa ukana ngojo anile voti bawandu kwa chonda harma voti e sharia sho kashitsi Wakomori na rambuweru simabia bukanitsa na baisho wende wandu waidi ba voti 2% 1% de voti shaharma sharia wandu jowrenga ye 1% ile wandu ngale pourcentage nyingi wa valide e que pourcentage nyingi yundo kana vote asumani abasumani ajoka validewa donc yabo wandu wamba kana rifanya na ibora henda babu rimfavorize yabo ngamwa paro wende wangali mbabe sharia wa revise mbabi warudi warejei yabo ngwajohelewa isasa ya tena karna ujua Komori rambe ukana ngartsahau demokrasi karna ujua rambe ukana ngartsahau daula wa kihaki shakartswanza rede harma voti iyo karo ngali harma zangozo mbili yabo harma ya kizungu yabo kabati coherence yabo kabati transparency donc isasa ya tena enyi nyuma ambaka mtswanza mwele na mrambie embahindu ma proposer parce que il faut pas mettre bwana barwani no wanrohe wambukana kwa tuwe darma zevoti ngwajo zimenya zevoti alafunga mandono zise ewa wamba kwa tuwe darma zevoti ewa zifanya ewa fanya ndongo hindri ewa zimenye kwa jazimenya donc mimi ngamono hama wanu warirema wefikira hatukana darma zevoti ngwa mal placé ya rejuger ngamfikiri yembanki lintiti hangu kama ngwa mal placé ngwa kwati bien placé ya ushinda warinike leçon hawarinike jugement parce que wamba kwa tsuhenda kwa ja proposer solution bon bref izo sibiri rohenda ratsuhenda rija haruma ihadisin eba na ba Komori ngarfanyao ile suala ngamadunu so Komori mananga mjokana ekari rantselinu ya bungu so jorariande nunga mjokana Emanariba buhao ranzi 2019 hatabaha de maisha madziro ya lo harman Komori ye karida zari décourager ha e izunga zijoka ubadili maisha hem Komori e karida za karsurungoa e izunga zijoka ushida zisulaji mama gazon e izunga zijoka ushida zisulaji mama faiswali inga zijoka ushida zisulaji mama faina parce que ba ngebidir kubala rumongo wa Komori ngebidir ulifanya mrongo wala waulilo wana waonekana ngabwanrolo banu wadaidiao ani iyo muhimu wa Komori parce que ngamrambo kana eka wala waulilo wana waonekana kabati yabo mwana basi amfoka mago tsonda jizadingoni parce que nyinyi mabaka mtsonda kamjafanya ndogo shanga monhama yabo eka rodo jarmo padeu yabo sujet inu que jam concerneni parce que sujet inu il concerne au code harma zevoti karadon jarma falsafa manama mtukufa basi karadon jarma falsafa yabe karadon ngale harma sujet inu abaha
inu ya heze voti inu keja mkonserneni nyinyi mwatsuhenda yababa inu aferi hatu sisi sirahenda ekaro jarmo pale huu yabo sisi ngarojora dokana enyi hindri okwenuke jamhusuni inu huso ndokondar mazevoti ekaka mtungwanza mzingaregiri ukana enyi ni mahenda mfanyaje yapata sisi ngarojora remete la balle dans votre camp radokana no inu ke jamhusuni inu rihusu sisi rahenda mazevoti inu abasi anu rekati rijarange parce que banesu la yu hataba kamtsujibu kana nyuma baka mtsuhenda kamja propose ndongo nyuma baka mtsuhenda mabanga mjoto azali kamja mtowa donc yabo nyinyi yakara dogali ya harma falsafa yabo nyinyi mete wakote yabo ba habidi mrezi sisi rahenda reta solution reta plan B ngaranzao e makandida wajelezi wana ba inu sisi wa Komori inu anferiacho da sinema makandida ngarsaho makandida wajeleze zabari hindini warijawari convaincu kana ngoda harma voti wenda azali ya wabitizazi la ya wazinia wasofanya plan B ngaranzaro bizise makandida donc inu abaha inu ala ya ho Komori wazo zise makandida inga mfanyawa inga mambio Komori hindi mananga rjuwa kana ekamla za kamjarongo wa mvua shababasi wa Komori riramu wa ukana yabamu kautsa intérêt personnel yabamu kautsa intérêt zani ekaleo kamjadaza marongowa ekaleo azali afanya zila kamjaju hamadai wa harumazi ya kizawa Komori yabo si wasaya wa Komori ngaramvua ukana yabo kamjakawenda heze faida za wa Komori yabo kamjakawenda heze faida nyingi za wa Komori shayabo mkawenda harma faida za kinafsia na banu harmaza ngo zinu pia zinu les freiner ou et développement ya Komori et développement et freiner développement Komori de mjihu bio des faida za kinafsia de mruhenda harmaza interesahe ngabo malidori boko ikazenongo kazitsuhenda haruma essentiel hao yaboko na utali ya rongo ikazenongo ngazijo uvura faida harumwa Komoronsi pia yabuzo kwa namjia shangwa juhenda haruma ila mhubio hao yeze faida nafsi hao na hiyo isho silesho joko ufanya development shosili joko developer Komori yakaha ni mungu ngutotsaha shaya jihubio upado wahe yabo karna uparo wasuli mahala yabo karna uparo shinda redeveloper Komori ko developer Komori gebidi ubo Komori refikiri za faida za Komoronsi pia ngebidi urijue namna jem Komori yajoka hunda ze faida za hatu sunsi pia shakaini mkomori nguso jifikiria upando wahe yabo karna paro shinda redeveloper Komori yabo Komori kena paro shinda dausoni yabo sisi banu hatarjula bakana le peuple ils ont fait quoi yo hakiyaho mwanama après uzise le peuple ils ont fait quoi shaiko kule pane irresponsabilité nyingi ngariri hawe makandida narke makler si sabaha ngarazo makandida wa rendre compte parce que ngamsisindrio senanga msisimio e makandida keja kaubidi wakubali mahadisi e makandida keja kaukubali wafanye mahadisi après l'investiture. Iyo erreur fondamentale nku e makandida waifanya. Iyo erreur nku parce que kabasi garantie. Wa communauté internationale ya haja wa zingara azalibanu kana ngebidi wa ndo solution ya makandida yikaubidi wa kesi wani wazingare le ponzilo wasizikubali washindwa. Wamekana non investiture ketufanywa parce que e makandida ekebala wakankonyo nzima unti pia watsanu shawa kama capable ya ushinda wa bloque investiture parce que azali hakamhara metsidungu ndro e allocution ya azali ya sumani hamba ukananga mbesho marahaba menji wa investiture yafanyiha wa makandida wakubale marfanya mahadisi watufanyi hahila yabo heni mwanadamu mwenza akili heni mwanadamu mwenza hikma haramu wa ukana azali hakamhara azali ngemhara parce que hakauramu wa ukana
ngabajoka wajeni wajoka uje yabo ma président ikabo do fanyi handrongo yabo ngujo parona yibu. Donc ulendo wakati il est donc c'est le moment à jamais, il a les dernières cartes ya hema candidat wakatsuka ubidi walejeze. Voilà la question. Et ma candidat que jabidi walejeze bala wakati le ma candidat ibidi wazingare bala que jabidi wachididie wabukana no kabatu fanya investiture. Bah hii ingewa kamba katufanya investiture ijoka irepusewa parce que azali hakamhara. Voilà indi unanzo Komori warambuwe ine manaboko mimi manansi Mkomori ngamponte du doigt ngamlaumu ya makandida wakubali wenda kama mahadisi. Demana bako wa Komori ngebidi warambuwe pourquoi rabai makandida wafanya na hii wafanya errori nkuu mana wahisi wa Komori tomaya. Wahisi za mama Gazon tomaya, wahisi za mama Faisali tomaya, wahisi za mama Faina tomaya. Parce que quoi qu'il en soit, bayi shwaga bajo fanya gouvernement d'union nationale, cha azali, kajaparo, stehimiadi. C'est ça le problème. Eba nungarenda ura négocier na ina mna sporo stehimiadi, eba nungra sporo stehimiadi, ungari mikao marge. Donc yudema na bokana, wapulo maha kamili na kandida wapua maha swafi sena wadhulumu wa Komori wadhulumushia azaliti mrotimi kajaparo timi zimiadi. Ezawa Komori ijena zinsi mbabi mbali. Parce que nsuchu ngamfikiri hama ema kandida wakatoka wajikonstituency pia wasiwo mawareni. Non quand même. Ngabo peuple ngabajojua. Baisho ngarambu wao kana wa Komori. Ngabo ngona ulemevu chamone investiture kabajenda wangu. Na monema fote entre 2019 na 2016 na 2024 monnaie différence. Ze place zikavidi parce que Mkomori halemewa habilion rabo. Mkomori halemewa rabo demana bako mimi msula umuha kwa Komori parce que Komori waji abstene kwa jina harmo investiture tsananga msisindrio. Wa Komori kwa jina harmo investiture kabachaka mrubala. Wala ndo hazi watunoze pression. Wala ndo hazi sersene mrapare famille shem Komori kachakabala. Vanu mrukado nra sujana beje mrukado ani riwonu abakana jombe zila nrabo parce que riwonu hema tsoya hatu. Vanu mrobilo nrabo mrushi nrabo shamrukado nrabo donc ma candidat et wa Komori kwa agenda harmo investiture ke chakana wangu ama 2016 ama 2019 ndemo wene ze places zinji zikavidi. Ils aussi siribono himatso hatu. Donc il y avait un peuple d'autre part waoni sa usikitivwao shaizo mimi zinsabishao zanili habanu zabari hindi makandida wakokubali wafanye mahadisi na investiture ngali afanywa na wongo wajuwao kana azalika japaro stahimiadi. C'est ça le problème. Eba ngojojo ufunga miadi ngojojo uhadisi ndo ngode na mrasporo timizi miadi ya unga mjuka uhadisije mrasporo respectezo ya hamba unga mjuka shida mwelewaneje. Kama sunambi yebwa Komori kuma sifetiri ujoka huja uje ufunge kontra da una mruko kana utistemi miadi ya bunyo ketsina mana ufunge kontra da una mruko stemi miadi. Donc unarukubali ukalima kandida wapua mwaha dimana buko ngarwalindao wachiwa jeleze ngaranzao wa kandida wafanye zile action zao ngarweshilia mananga rujuwao kana rien n'est jamais trop tard ngarujuwao kana rien n'est jamais trop tard shawati lazize ngaranzao wajuhe bwa Komori banga mumlapioni ekema kandida wakawa juhonsi pia na ruswamadu wakati la razida rengwa fungwa ingawa katila wajuho pia wajikonstitue ma prisonnier wende ho maison d'arrêt ndo wafungwa nsipia bahiko minatatu na sali wajoju so mhono
Bahi wajofanya réaction soit le peuple soit la communauté internationale. Shabani problème et ma candidat wangu mu. Donc kuna wala muhe na wala muhe dingohi. Mone ezajiri. Mone ezajiri le 14 janvier. Le 14 dans les 15. Watoto wala wajua wasio mabareni. Waliso pizazi pinemndo. Wauniso sukitu wao. Ema kandida wafanya. Hene mbo kuswabaisi la waruma. Enge makandida wakawa wadungu. Ezeno kuzijoka helinu. Ezeno kuzijoka helinu wakomori. Kazajoka helinu wajoka changement. Donc mimi leo nsina ujabanu leo. Nilaumu ya peuple ya Komori. Non, sina ujua. Ngamjotende hata njolo laumu ya peuple ya Komori, ilo Komori, ngamjotende nilaumu ya makantidaransi. Wandu njowa sasa wandu njowa laumu hadani. Da ho paskwa hiso Komori tomaya. Kejaka ubidi wafanye helila. Ika ubidi wa bloke investiture ila wajoka washindi. Wajoka washindi pourquoi? Abaka wanajo jelezanai. Ngabanwa jamba ukana kwa jaju shinda parce que kwa jakana arme si wakana arme parce que américain waja wa hadisi daona on américain waja wa hunda solution yabo wo wajuka wazingarabala kwa jajuka wachindia egemana bokobo wa Komori na rukubaliano kana zenongozi birinai baishwa heno wakati zetungonga singogira nai cette fois-ci zenongozi birinai swafi zenongozi pomo haswafi parce que Wakomori wengi wa décourager ha Wakomori wengi wahisi to maya sha suala ngamuziso yeunundu wakati wa uzimbiza yeunundu wakati wa uransembana ngamfikiria ama wakati wa ulejeza imi sisemi hono tsidabaha anu ikaubidi ikae Wakomori kubaliana ikaubidi mbwana ya disera kudabaha ikaubidi ruwaunise ukana no karcha kubali ikaubidi ruonise ukana no karcha kubali rishindwa karcha kubali ngarmanteneo donc abo Wakomori sikatsani muziseni eba ngamfikiri uje eba ngarfanyao yenga ngampropose unhindri msudo saruha mwambaukana abona mfanye nyima opposition ja abantu banabaha zenogozinu situation inu iniruhusu sonti pia inu getsanganya Wakomori pia bano sonti pia gasarma melinzima na balaba mzungu on est dans le même bateau. Et situation inu husu Abudu bo Fatima bo Saidi bo mdo Homa. Et situation inu ruhusu sonti pia parce que yanu ni maisha ya hem Komori de yalo en danger. Yanu de maisha ya hem Komori de yalo mai. Donc le problème inu hatu sonti pia. Donc ngamparoa nama mtsudo heni mtsudo beza ejito harma ze responsabilité. Heni mtsudo beza ejito harma ze dhamana. Izinu za hatu sonti pia. Mbana inu ya hangu, inu yaho, inu ya fulani bo Fatima, inu yaho bo Salima, inu yaho bo pia inu hatu sonti pia. Narsejitowe, narsanganye sonti pia, remuro solution. Ekale we makandida wafanya zila, shaya kwa sisi Wakomori, ngarjo juwa, rihezeleji, ngarjo juwa rambetsi jao. Nartsaye ze solution gizo. Ze solution gizo, nartsaye ze solution Wakomori, ratsikubali, asumani nuanrohe warori hata 2030, ratsikubali. Parce que ekanidaza yabo emaisha ya Komori, ngajoridi ya sihensini. Nakubali ukana zelongozi ifanyishia nai shana rundo solution retihisize owalo Wakomori tomaya Komori hila ya hatu sonti pia heni lo capable
ya balie pierre yahe ya sange rije develope Komori. Heli mrungulindwa nefikirahe rije redevelope emasiwa ya Komori. Heli mrungulindwa nefikira yahe fikira zinji zojo ujana manufaa mema. Fikira zinji zojo ujana mwendeleo mwema. Idemana kubwa Komori na rsijitowe ritsi setomaya ritsi lejeze ritsi kubali rishindwa si johanza ekamkubali randise baishwa dabaha unubwa Komori vanemba na ibidi yandise ranguda baha na randise rangalie ridungire bagajo mshinda ngamula bioni bwa Komori ngarjo mshinde karimetene komba ngarjo mshinda msidekurajehe ngamjukana ngabwanama ngabwana shohangu ngabwazaza hangu rubazie marumwe bwana yinu ngabona wasaya wajuhanza wafanya mabadilio shawa dekurajeha. Donc tujumbiani bwa Komori riti dekurajehe mgazijamba ukana mrukado lemewa na mzohitswa na riti dekurajehe na rementene bangarjo mshinda ngamumla bioni ngarjo mshinda na rementene dabala bahi mzungu na continuer combat et combat ibidi yandise branguda baha unundu wakati yabidi randise combat shekarim ransi yabo rimba ishuanzao yabo rimtrasiza chemin yabo ujuzidi ufanya usaka daimasiwa abo ngujurudi ufanya msajaja daino wanroahe nobu wa Komori sika utsaha rukubalenukana yensi ya hatu kaitiki yasi ya urengo mateka ni fami mbili ala kulli hali bwa Komori na tafadhali reliukana kartiki yensi hatu ketiki yasi ya urengo mateka ni fami mbili ala kulli hali yutsi mahala Komori yarudia. Komori ndio na potentiali zinji, Komori ndio na resources zinji, Komori ngabo gashi, ngabo ye ledima, ngilo jema, ngabo ye peizaji, ngabo ye tourism, ngasina plage njema, izo pia ikawabuha watoto mashababi, ikawabuha watoto waluma ambitieux, ngarjo shinda redeveloper izo pia. Sha avant ya wamba izo ranzi, nibiliu retsanganyi hivadzima, riwane ne system gibidi uritowe wanadamu wanuransi mana karna ushinda riwane na system karna ushinda rambukana ngara developeo emasiwa ya hatu ikakarja sundusa wanadamu wanuransi wanu gibidi wameti akote wakati la ngerje riwane ne system yudimana bukubwa Komori kaijabidi rihisetomaya kaijabidi ridekurajehe mananga mju kana je le sentiment ukana ngabo wangu wa dekurajeha ngabo nyanyasi wa hisatomaya ngabo nyanyasi wa dekurajeha kabili ezajiri juzi sha je ne crois pas que c'est le moment on est wakati abonga rindawe makandida ngarindawe makandida izo joka ucha warambie senangara wa ishiri yao ekawo waonukana kwa na ushinda ina wasunzuhe baika wasunzuha ngabajobu hamashababi warengerele na mrambi yenye makandida ikakamna ushinda mfanye ze hazi ikakamna ushinda mfanye za ladhimu bahina msunzuhe senangara mwabia woni na msunzuhe mke bavuni banga bo mashababi walo tayari warenge hazinu waifanye ngabo mashababi walo tayari wawanene kumbainu hata waitimisi. Donc ni makandida ekakamtsima capable yabwe na mrambiye rabuda baha banga bo wanasijana walo tayari warengeze hazizinu ngabo wanasijana walo tayari wawane ne systemu hata waitowe
sha mtijambre zingamanya parce que c'est ça le problème. Et problème et quand le sangani hason tipia yabo ngarjo mzinga mduri zingamanya soit et kaka msima capable na msunzuhe et kaka mna ushida na msunzuhe ba ngaba watoto waluma ambitieux tsanango wenji wasoma waluna ankli waluna marifa wadushida warezengeza to manazini. Donc nga profiter tena ni adresse ni maliteur politique wa hale mble banu ranzi 2016 hatabaha wasufanyia mabadiliko rejom msahani kwezi mkeradhi ikamono kana mrambu wa kana zenongo savapa ngamrambu wa kana meshwe nomgazi jamba ukana ya homa msanzani yuzina nai bahibu marambu wa kam eshwe yabona msunzuhe wana mwende bavuni mbule wandwa ji watengize tomana. Il est maintenant que leo surtout na aborde sujet yotsena ya hema dinosaur ya hema zuki watu waze watu waloba nurangu hale watushinda wa eshwe watushinda waendese bwanenu usoni ekamkaradhi masunzuha kwezi ekamkaradhi masunzuha manika watoto mashababi warenge plasi parce que m'échoué 2016 m'échoué 2019 m'échoué 2024 yabo kam mtsuni kwa komori tomaya kam mtsuni kwa komori kwa naujo aminini aba wamnike ni responsibility sasa ya donc hema steya ni mnikaoni ni mazuki wangu waze wangu wajo bangu ma dinosaure ma responsable politique na mkerabi hotukufu wanyu bomarambu wakana eshuwe mission njimete de côté mbulie wanrwa jina warenge hazini waifanya amkera kwezi bomatushinda maendesa ne bwana mbulie watoto wanrwa jina warenge ze dhamana wawane ne bwana wawane ne systemu bagar joshinda rimto ya zali ngarjoshinda rimto wa zali ngarjoshinda sufi kwa watoto ma determiner wa unise ukana ngona hamunensi wajoshinda sha karna ujua rimtebe zenise na mdoji chini ya bateau dans les roues. C'est ça le problème. Bio de heli l'erreur est humaine nkaba ngamjoshinda kamjashinda. C'est comme ça. Donc, Rijom Sahani, moi accepte défaite. Rijom Sahani, moi accepte ukana, admeto kamjaumbiwa, hau kamjashinda. Iyo yo kiri. Sha na mwende bavuni, bule onro china warengeze zomana. Namnike onro china ze zomana. Namnike mashababi onro china ze zomana zinu, wawane nebwana. Manaba nebwana abandi ya disau. Senanga muparandu wa bokomori yebwana ngamrejezo tena yebwana inu abaha ndo yandisawo bane bwana yandisawo abaha mana wafanya zinu wakaufikirukana ngwa decourager wangu no sisi karnab decourager ha bwana yandisawo abaha undu akate bwana yandisawo abaha na sisi karnab chililia na sisi karja decourager ha karja dekurajeha mpaka ngarawanao ne system ngaranzawe nsia tukama de zensi za saya pia zi develop zensi zao badi komori yabu yo kinao kiri rusoba shahidinu kinao kiri bwa komori ribak shahidinu ngaranzawo solution ngarsahao et ma responsabilité et ma responsable politique wane bana yinu rangu 2016 hatabaha wa eshwe yabo na wasunzuwe wanike watoto mashababi waluma ambitieux waluna hamuna hensi wanile ne bwana ezahema kandidata tena ngarimrejeshiriza woni ukana ngarimwishidia woni abaho komori ngamjoka wambia komori hindi mana ngaramushiliza unikana muhisizo kumuritomaya
msizo wa Komori tomaya mana kejabidi mkubali negociation n'investiture fanywa kejabidi vala monisa ukana monisa ila faiblesse yanyu ni makandida msizo wa Komori tomaya mwisiza mama gazon tomaya mwisiza mana feswali tomaya na mama mutu tomaya na mama faina tomaya mana wao wakau mkazani shehitswa wakaulinda ukana ngamjo ushinda mto wanadamu wanu wajababu la mahakama mja mfanya zila ya babaha ewa Komori wajoko mabiando ewa Komori ngamjo kwa wabiando hitwa Komori eba na baba Komori ngamwambia wa Komori hinsi wa Komori ngamushidi yaoni wa Komori wakansi ngamangalia yaoni himatsu ngaranzao mche mwambia wa Komori mabezo mfanyao na mabezo mfanyao hau mrambia ukana vala mkautsaha faida zahanyu sisi de rahamba karab jorabe hedisha ekaka mjafanya ndongo ekaka mjafanya reaction ekamtsoda zahelio azali haroria hede yapo sisi ngarjo kana haki refikirira mbukana vala mjakaweda hafaida za Komori shamka wenda hafaida za kinafsia na hiyo yule tungore jeze Komori dingoni hatabaha deze faida za kinafsia hiyo ni rejisa emeshawa Komori wa dingoni parce que hainimru katsuhela ya wana interesa wa Komoro nsipia hainimru katsuwa na faida za watu nsipia shainimru kututsa faida zahe na yapo ekaruda harme sansiyo kaheni mrungonzonza ya wanesha faida zahe yabe Komori kena uparo henda ngani mashelizi zoni harmensi hatunu ngabo mashababi wa Komori wenji wasoma wajoshinda wa develope Komori shakwa na ujua wende Komori wende ukana ngwa develope Komori kwa na ujua parce que kuna ujua develope Komori na dictature kuna ujua ambeka ngwa develope Komori wado develope nsi hauno ba entreprise Komori hau investise nsi batsoma hakama kuna ujua donc ngabanyanyasi wenji wanashotu wenji wana mawenji walo hunu wajuhanza udofanya ndombo Komori choka na ujua kwa na ujua parce que kazi tu permette donc ya système yinu ya Komori yinu yo Komori ifrene ndongo zinji ifrene maisha Komori senengani mwambione maisha Komori ya frene hapia kamasi mbujo parojua mbingu na investise Komori kamasi mbujo parojua ina mbingu na ngodo Komori yende afanya ndongo kabasi mbujo jua rahareja tsanganyiha rawana na system inu rahareja tsanganyiha ratowa na damu wape wanu kabasi kabana poroshida rifanye Komori Komori ngatujunji ya malagini demena bukunga mparoa nama wa Komori mparoa na shohangu ngamparoa ze wangu ngamparoa jobangu wa kimastehi rejer hunda solution risikubali harifanya zali hafanya zila parce que karifanya zila ngujula hata 2030 hata 2035 yani kuwana risi décourager tsinanga mwambioni na risi décourager ngazijamba kana mruka dole miwa na mzohitswa na risi décourager babanga bonti zinji zakawana Faransa wakati yakautsaye independence yao wakautsaye autonomia yao wafu wenji wana hataru bahi ngabo wandu wenji wapulezitswa ngabo wafaume wapulezitswa yule mana Faransa iliyo helinu hatabaha imene Faransa iliyo hatabaha parce que inu wazitsaha izinu wazitumu wawanabana ngabo wafaume wabulwa wandu wenji wabulwa hasababu ndo tushinda wahundo uhuru wa hensi yao donc ekale uzijire Komori yabo tsishangaye parce que yonde heli kanu watsahau uhuru de heli yo kanu wanaona system de heli yo wadutso tabishiwa wandu watsuka milahata donc na se décourager wa Komori
dimana boko si nabukamleha ku mananga si masiu shan soka ujaranu wa Komori neleze ira au yangu nizo nifikiriu nizo nafikiri nizo na analizi ya hangu ya kisiasa par rapport ezajiri le 14 janvier par rapport ezajiri juzi ni makandida ya investiture. Donc au resume me makandida wafanya na hii hijabidi wakubali mahadisi no investiture ifanywa yabo wamba wale akautsaha wazalizo akautsaha parce que ezasaya tena azalika japaro timizimiadi. Donc waiti mungu ya unikuwa confiance waiti mungu wa udumba marge rojokare zingarabala bwe mamerike wakabala mana azali hakale mewa hale mewa shangu tunanziro ulejize pouvoir. Donc c'était le moment à jamais ula du wakati ya ubili risaisis occasion ya ushida limlebe zehedi inu shawa nyanyasi wazo watu makandida wapua maha sena upua maha sha keti trotari ngari walidao izo wajoka uja warambie sena wakomori wakaze matsu wakaza jumeli nga wangaliao wakomori wangaliao ngarjo ujua eski wakautsa faida za kinafsi wakahenda hafaida za kinafsia hawa kawaida heze faida za wakomori ya hizo ngarjo zijua osoni renda hiyo demena bukobo wa Komori narke makini reti se tomaya rombe manza Mwenyezi Mungu bangu jorisaidia reke bazima surtout basi mashababi ba deja sisi mashababi yekaga si bazima ngarjo shida vunda solution narti décourager wa Komori senanga mzambo ndo senanga mzambo ndo si c'est tomaya si décourager na continuer combat bwana nibidi yalisi ragovanu ezasaya ngama applaudisse wa Komori watsonda mu investiture mana mono kaka bajaka wangu mono wala wangu watsorangwa ni SRC zina des familles za hao watuna pression wale remplir stade. Donc je salue fortement le peuple comorien sijibiwa ni reaction ila sha njajibiwa nizonyasi makatite wafanya. Donc wa Komori avaya ulaumu wa Komori shanari tende rizingare makandida wanu ruambi ukana wapua maha tina wafanya nani sena uransi zamba makandida wafanya nani sena wafanya nani ngaru walindao wa Komori ngwa wangalia uhematso wa Komori ngwa waishidi yao mama Gazongo waishidio mama Faiswali ngwa waishidio mama Mutingo waishidio ngalindao izo ijoka uja warambi yetsena waja waraba kana rende harma voti wari convaincu rende wari convaincu rende waja wafanya zila parce que si sirkamba kana mana wamba ukana ikawende wahibiwa kana ukubali wahibiwa ngwa jojuha wafanya kwa jajuha rikamba ukana ngwa jozinga ragiri kwa na ukubali investiture ifanywa wakubali ifanywa yema udungwa joko jarambie hindi wajuka mbele sijue ketu fanyiwa no sijao senabo sijao wa Komori na mjue na rjue sonti pia sikubali sijao sijolele sudo zinisiwa ngwaride hama watoto watiti wa Komori karsiki yasi ya udo zinisiwa karsiki yasi ya uhadala ya Mkomori karsiki yasi ya uhadala wakaturulunu wabaha limena buko wa Komori sijabami ni lase apeli wa Komori narjue mashababi unundu wakati wahuja robo wensi hatu narzie ho dezana narzie ho fanya na zeklashi wende ni yoke naka urameni hata faida baisho mrade ziwa mrati jibu si udezwani wangano mruka jibu na rensi baizo kenaka uramenensi hatu mahala na rambe fikira mshinzi
na rutowe proposition jo shinda ile kezensi yatu na rambe fikira jo shinda ya vasensi yatu isho de shabili shiensi pano swa Komori engar fanyao engar mbulia wazalienda hata 2030 2035 haungar mziao ile suala wa Komori ibidir juzise wala bo wana makwezi watukufu hemaste yahanyu uni sidu wakati ya ula umanyanya wakati sinda unu wakati raha wawa na rongo watiti kana hao fanya nae nyinyi mfanya nae kabji no wakati sinda unu wakati ugo jo huja wakati rjo komboe masiwai hatu wakati rjo towa na demuanu bahi wakati hiyo ngajujua rekensi bazima rahisi kisiasa ekashari watowa shabu wa Komori rahare cha watowa karna ujua ula umla nabaha karna ujua pasu wanu nga sarma bwana nga redao wanu nga sina mzohi ito nga redao donko karna ujua ula umla nabaha karna ujua rambe we hafanya nai we hafanya andro no izo zibiri kwa Komori sedangani mweshele zoninro wala tsukabunga niko nileso pasu mimi sinaki la ushidani niko nileso shayo fikira heni mru ngena yedro yatowe fikire yahe Komori kwezi hotu kufuanyu unu tsulu wakati yabidi la umulane ukana mfanya na inyi mahenda mfanya na inyi matsuhenda no wakati tinda unu wakati wa ukanti bazima rambe ukana engarifanyao engarifikiri windri emesha mkomorije yede hedi no atansundai yaude masuala bwa Komori yabidi rijuzise engar joka ushida rifanya nongo hiri ribadile maisha ya Komori engar joka ufanya nongo hiri hata ribadili yomondo mwinu wa Sumani engar joka ufanya nongo hiri hata ribadile sistemu izo leze nongo bwa Komori akaubidi kwezi rihambe izo leze nongo akaubidi rifikiri shake jabili rikensi rabikana weyi kufanya nai mfanya nai mwende kamjeda no wa Komori kera vikwezi ba hiyo ketina ta importance hiyo kenaka ufaidishe mwananchi Komori hiyo masuala mada yao kenaka ubadilishe maisha mai ya luni mwananchi Komori yao katina ta importance ya luni importance de ujipose les bonnes questions do shindar munda solution do shindar munda fikira ijukana manufaa do shindar munda fikira mshinzi ijo shinda idevelope Komori yefikira mshinzi hindi wala ilo suala bwa Komori yefikira mshinzi do upara na siwa Komori surtout da si mashababi refikiri bazima enga rafanyao mananga ni mwambioni bwa Komori wanumane dinosaur warangu 2016 hataba wana rwameti ya kote tenerwa risikane toma ya otena wanu malidor politiki wanu warambi enrabo donc kwa na warambi enrabo tena releme wambilwa nrabo kwa na warambi enrabo tena abana baha wajuko badile Komori dasima shababi wana ma duwafana nami duwana shohangu duwana mazuki wangu wao ndo tuko shida badilishe Komori shatida wala ranzi 1975 ya tabaha no wao koroko shida badilishe Komori yojoko badile Komori Komori de shababi Komori ya baha wone joko badile maisha Komori shatida wao 1975 ya tabaha waongo wakofanya robo wajoko fanya robo hali donc wa Komori sinauka mbleha kubu soka ujabanu reeleze mwananchi Komori yarambuwe ukana unutsindu wakati wa udekrojeha unutsindu wakati wa ula umulana unutsindu wakati wa uvurana shaunu wakati wa ukansi bazima rehadisi ripartage ze fikira rangalize fikira zichokana manufa nensi hatu ya Komori isho lele suala labidi liinteresse mwananchi Komori lilo enga joko fanyi mwana maisha mwananchi Komori ina mna joko shida rwana ni maisha mazira Komori ilo lele suala labidi ritsaganisha sonti pia ilo suala la nihusu la uhusu la uswala la uswati pia wala embana inu kaitina muru inu hatu sonti pia
ruanzao ratso hanza ngasarma mendi nzima ya bwembwe nenu yatusonsi pia ya bobo Komori kwezi sina ukamli haku abo ngarjore jeno wakati wa satsena rijiri hadisi rijuwe namna jerjo kwa ushinda ribadile sistemu ngaranzao mashababi wa meni tena yunga mwirejezo tena mwirejeza ngaranzao nouvelle génération de joshinda rechange Komori ngaranzao watoto wa meni waluna akili waluna vision njema ni Komori na watoto wangu wao shawao ngamfikiri ama kwa na ujua utendera hawa nwe jaroha mana wa Komori banu peut-être ngarujo ujuzi sa ezabari ndini azali arenga wa Komori watujonsi pia parce que kwa tuwa amini wanu jokiri nongi amekanga watoto wa nyumeni wende mbweso Komori kwa jowa amini parce que inuki sto aminif selone analysia hangu abonga mjojo mambekana yanalizia hangu ketinjema yo droit hanyu wanga sarma demokrasi le lindo mruto wefikire yae shame fikira hangu ekwa Komori mwese kwa tujuha kwa tu amini wanu yabo ngebidi visage za nyumeni bae kama ja visage ya nyumeni wa Komori ngwajuha ngwajukana aminifu ngebidi wake mundu ya tsuparo ruma ngebidi wake mundu ya tsuparo karmaezi wao mwese wa Komori ngwaju amini mana wa Komori wahada lo kadozi nji wa Komori waredo sinema kadozi nji donc ngaratsa hao bo Komori visage ya nyumeni e visage ya nyumeni hizo yabo Komori gujumika aminifu yabo sina ukamle haku ngarjona na usiku ya saa tena rihadisi rejilane rejue kangerjue ngarfanyao yabo vive les Comores vive la paix Mwenyezi Mungu jijailia renge maswatu kama wenze rambe amin Mwenyezi Mungu jailia insiyatu basawe Mwenyezi Mungu jailia asumani ya roho tsiaya kama wenze Mwenyezi Mungu jailia reshinde ribadile system kama wenze assalamu alaikum